Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi January ni som pakwa haneya thlaktu le ngai thlatu zongjong te chibai kan buk thau a chau Iran President Masoud Pezeshkian chuan an Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei beina reng chu Indopuan na Declaration of War ani yang tin President Donald Trump achang leta Khamenei point protester ten anram chunga boina le harsat na han siama thilti chiat le liam turte nunna chanom zongjong chu Donald Trump wanga thil thlengani hati Iran judiciary chuan mitang te khaihlum na le ti hlum na chu tran ani mai thaini ti apong zui tabok President Donald Trump chuan Iran Supreme Leader chu ramthoi tu tura fit tok lo ania ramthoi tu tur dang kan zonanga ani hati hei hian US chuan Iran bei alatum rangani ti atilanga Iran ramthoi tu te thak thlengna regime change santi chu thentir ngei President Trump hian alatum rangani hati Iran sarkarin protester te hanman khom lai khan police custody han da lain kumtling lo mai chano pangte mipat mai chena chungchanga diklo takin khoi khem ania President Donald Trump thinurna ati so sang hle ani amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ani ole Irana Norway hot tu ten man lag na chu ziom hle to ma sela Israel le US nena Iran inkar chu borok thalo takin atom zui ta zela hetiang borok sang takara hian Israel chuan ral thuam lam ha che kholmek ka F-35 fighter jet po alei belnuala US nena tangin ral thuam chakjok ka han leilu thaina turin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan ramdang nena US ral thuam khral chuana konga malatu tenen in biak na han nei boka The Times of Israel chuan hetianga malakna zongjong hian Iran nen indona turlam hala hoivekani hantia Israel Foreign Minister Gideon Sa'ar chuan US in tun naya Iran abeilo le Iran laka lachari lo tura Prime Minister in President Donald Trump angen na chu Iran laka military te chet tirtum na ti top kum khwana turani lawani ti asoilanga Iran laka US in kepen na tura hian US tan kutke poimo tak kan ni thaina tur chuan Israel hian hunrei lo te hamamo ni na hriata buying time for Israel tin Israel tan hun US chuan apot khotla yani hati Indrin nilampanga kan reporta khan Iran laka US chuan lungoi lo na hanaya mase nge chan ti chiang takin puan zarnai ro chu omri lowa direct contact kan ti direct ka hanin biak na harsat na hanai nia hriat ania he thil chungchanga hian Israel Mossad chief Bernie po US athok lem hal wangwang ani kha tichon khamin huwa khan US le Iran in kara in chanlet ton na haum ta jau jawa chu chuan Iran le US le Israel in kara tension sang tak asiam tamek ani nizan zanrei lampanga khan Iran President Masoud Pezeshkian chuan US laka vaukhan na thukhau tak mai haron chak chuka Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei beitum na hengpo aumani chuan chu Indopuan na Declaration of War ani dona Iran Supreme Leader beitu ramengpo laka Iran nena full scale war alo thlen na bultran na tur ani ang ati hethu hi US le Israel tan chuan thukhal tak ania Iran Supreme Leader hi kanron soi fia photo thinangin anram throi tulu ber ania ram throi tu tur president te thangve bok thin ma sela president te Iran Islamic Revolutionary Guard Corps te ramin kai khroina konga thunei na sang tak tak nei bot te po ombok ma sela chungjong chunga chuan Ayatollah Ali Khamenei hi Supreme Leader ani anga thunei na sang ber nei tu ania chungjong te president po telin Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei thule lale athupek te kengko tu ani deu berzo kani tichoni West le Israelin regime change tia hansoi Iran rural tu te thak theng chungchanga po hian Iran Supreme Leader Khamenei le annuayami IRGC te hi han target berte hani tichoni Iran President Masoud Pezeshkian chuan kanram khruai turo pui great leader bei hi Iran ramne na indona pangai full scale war kalpuyang ania chuwangin Supreme Leader laka kuthak tumna le beitumna chungchanga hian USC afim khurle hangai donani hati hethu hi Iran President Masoud Pezeshkian hian engwangin nge puan ti hi zonom masa hanita
The Guardian chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei thana chungchang le paithla kani theina tur chungchang ne na in kung kaina nei thuleng vel aw mek lain heng thu hi Iran President hian asoyani hantia tichuan Iran hian an Supreme Leader laka kuthak kemo ramchunga thunai na sang ber changtu ani na paithak saktum na kongeng kim chu Iran hian apom lo chiang hlea Indo na po lo thlengdon ma sela Supreme Leader paithak ai chuan chungjong ma chon chu Iran hian ahuam zo kani ti a chiang ta hlea Masa US President Donald Trump thiltum le athlir na nen chuan chu in person tak ani boka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran rorel tu te thak thleng hi engti khunai mo chuan athlen nge yangai ani ti alo soilang to boka tichuan Iran President Masoud Pezeshkian hian asoi chunjom na chuan Iran mipui du tak te nuna hian harsat na le thilti khotla yomani chuan chungjong chu achan pakhat chawoma US le athurwal pui ramsang ten hunrei tak chung Iran laka hian melma ko ham tak le mithalo tak ang maya min ena crack na chi rang min pek wang hi haniang ati tichuan kan soita kang khan he thu Iran President in asoi chan hi thil pakhat tawma US President Donald Trump chuan Politico nena interview anaya kha interview anaya khan kumsamli don mai Iran kai khoi tu Khamenei chu atop hun athlen atultani ti asoya anram chunga ami pui te thana ti top tu rani laile ramtan thataka rorel tu rani lain michak lo le ram kai khoi tu ratana fit tok lo sikman ani tin asoi chuaka heibaka hian President Trump chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu ama thak tu tur kan zon ahun ta ne hatibok tichuan President Trump thusaya tanga chiang takalang chu Iran sarkara hruaitulu berle dan le thupek khau tak mai tichuak tu ber Ayatollah Ali Khamenei da thata midang rorel tu turatana ruat le sarkar sik soi hi atumani ti atilanga azias chuan US official tanena Iran ram hruaitu te thak thlengna regime change chu US hian thlentira tumem tia hanzona chu US official ten an chanlet na chu hun chu kan hnai hle toni tin han changleta achan chu Iran hian an mipui han man ta chu diklo takin tanin chunga an haisa eilein tur tha po pe kanilo boka haiwang hian international community te European politician te po sponsorship lampang siamin medical assistance santi damdoile kai noi thil chi ranga tran puina mitang telaka harang theng ber peturin ngen na an siam ta hane tichuan heng jongjong awang hian US President hi athin rem thar hlea Israel po chutiang bok chuan an lungoi lo ti Israel Foreign Minister thu soi tangin alang boka heibaka hian thin urna ti so sang tu pakhat taom boka Iran sarkar hian officiala thu chua an siam masaka khan protest chungin nunna chan hi mi sang ni vel anomani ti an lo puang towa maseni min sandaya khan khovel barakhai tu le abik takin Israel US ngongdot tu thu chua an ron naya chu protest hun chunga Iran nunna chan zat chu atlem bera mi sangan ni ti an ron puanga nunna chanta mi sanga jinga hian mi zanga vel security personnel antelani tin Iran chuan official in thu chua anon siam mani Israel Prime Minister office le White House chuan ngaidan hetak pakhat an nei chu Iran a hian mi puita suat na genocide temo mass killing anti ahu hawa mi puita tha boi na athleng ngei ni nan thria tin hei hi protest laya thil thleng nilowin protest nei joto nuwa protester anman te Iran hian han thatrewani ti hi Israel US rindanani tin azias chuan an report bok chutiang chu thil thlan mek dan niarin ani wangin Iran le Israel thin urna hi aso sang talhea Iran in officiala nunna chanza tan puan hi atlem bera mi sanga tin an reporta niang emazat nuwa po Iran hian thizat diktak exact number hi an puang thailawa chu US le Israel ngai ti thalo tu ni hantibok khovel ramthrang ten Iran mi puita hian an ngai dan le thil thlan dan diktak pawngzar tur hian dikna chan vo an naya chuwang chuan hunrai tak chung internet le communication system te blackout hi Iran hian atitop turani tin natakin anora chungkara chuan Khamenei kai khroi Iran sarkar chuan mai phina turang lekin Iran mi puita tan internet service chu nimin sunday tangkhan ahong tan leta mase khovel pumpuya internet access sa
monitor tu poimo tak mai net block chuan thu chua anon siamta social media post rang te website ranga access an nei theidan te chu limit khau tak an siama mipui ten an post te an hu mai nasataka filter heavy filter ani tin an reporta om zebra chuan internet kaltlanga mipui ten an thil post an kim mai chu Iran sarkar hian an ramti chinchau internet kaltlanga en thaitur hian an da sak ani hetiang ani wang hian Iran protesta hian engtiang takin nge thila thena nunna chan engjange oma engjangen man ti po hi eng report nge dikber ti po hriat thia mahar saviauria chu US te Israel tenena Iran nen anin kara har sadasiam tu ani chomek boka the Times of Israel chuan Irana Norway hot ti top tumna wangin Iran protester mi singkhat sangruk zanga ayatamin nunna anchanani ti British Sunday in an report ani hantia British Sunday hian report nan pek danin Irana internet tlemin hon ania chungmang chuan Iran doctor network atangin thu kan donga January ni riata internet shutdown ania tichuan January ni kwa kha in thana ana satwang lai ber ania Iran ramchung mun ranga doctor te kanin ron khom na tanga kanthriat thaichin aringot po mi singkhat sangruk zanga ain nunna chan hi han tamjoka tichuan heng nunna chan ta jinga hian atamjok chu kumsom thum hnuai lampang ani ti an report boka hei hi thil thlendan ani chuan Iran protest kha rap thak tak ani ti hachiang tawiawa hei mai hi halani lawa Iran doctor network ten British Sunday hena han report atang chuan mi nuai thum singthum zat mai hliam tur hanomani ti an report bok tichuan nunna chan jinga atam ber chu kumsom thum hnuai hania haibaka hian kumtlinglo nau pangpo engemaza tantela naupai raipur te po nunna chan jinga hian anom nolani ti Sunday Times sian an report bok Interfax News chuan hetianga protest rap thak hi khowela hian hathengjan jan lawa Irana lalten rowan relna thak thleng duwa sakhuana manga mipuita fuipora Irana Islamic Revolution athlen hunlai ai khan he protest sa thil thlandan hi aduam loin harap thlak dai jok tina hania tin khati hunlaya internet shutdown hun chung ai khan tuna hian internet an shutdown hun chung chu arai jok bokane hanti British Sunday hian report an pek chunjom dan chuan Iran doctor network te hian an soidan chuan mipui te thattu ber chu Iran Islamic Revolutionary Guard Corps te hania heng IRGC te hian mipui pungkhom te chu nasatakin voile khata an kap chiam maya kotler khat mura mipui tlingkhom te chu silai mangin antlir popopa kotlera thisen halwang zai zuya mitam tak antlupheng phung boka silaya nasataka clear ani wangin thren khat chu anlu bung boka IRGC te hian mipui te hi beng dai antum satlia ani lawa munle muna anlua te han ka chil boka hei wang hian an mitle an mai vela liam tor tam tak anom pha boka chutianga mipui telaka Islamic Revolutionary Guard Corps te chet na chu mipui telaka nunron rap thak ber ania khovel mundanga hetiang hi athengai lawani hanti tichuan US President Donald Trump an Politico interview anaina Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu ramhroi tu turatan afit tok tolawa athak tu tur ngai tuangai ani ti asoi hnuwa Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan US President hian Iran ramchunga thinate chiatna rap thak tak tak thlengtele inpu chiatna thutam tak lengvela te hian mo aphurani ti kan huchuakani tin haron puleta Russian media Sputnik point Khamenei thusai chungchang hi han reporta mase Sputnik hian Khamenei hi khoimuna tak nge aom ti hi tuna chon hriat ani tolawa mipui tamberle khovelin an ngai dan chuan Tehran khopuya aom nge yangai ania mase Tehran khopuya hian khoimuna ber nge aom ti hi hriat ani lawa US President Donald Trump an Khamenei thlaktu tur hi an ngai tu angai ani ti asoya vaukhan na ati chon huwa khan Khamenei hi thu cha soi point mipui ma ain lan tolawani hanti Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei thu soi hi US President Donald Trump chuan achanglet ngala anram throi tulu ber leader ani na hian eng ang digna chan vonge anei bik aswa solna wanga ramti chiat vekte tunma zonga kanla mungai lo levela tharum thona chu achoi sangani hati President Trump hian asoizel dan chuan ram hi akalzel thaina turin chun ha chu level niam takatangin tho ani turania mase khoi tu te chuan United States katiang bokin
an ram en kol dan tur dik tak chu an ngai tur ania mi pui controla thunun na vongnung rang turin mi sang tam tak ti hlum hi thil ti lo top tur ani hati hroi tu ni na leadership hi mi pui ta hne na lo na le thi na thlen tu ni lowin zawn na ne na kal tur ani hati hei ba ka hian Trump chuan Khamenei chu ram hroi tu chaklo tak le thalo tak ania chu wang chuan aram chu khovela chenna ta na mun thalo le himlo bera asiam ta ni hati Nizan lama Associated Press in report an pek dan chuan hetiang hinima sela Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan US President Donald Trump chu dan bo chetu criminal ani tin apua achan chu Iran protester te atho pawang le lungoi lo na lan tir tu mi sang tam tak thina mo phur tu ni hati Israel na hanin kar hi chuti mai chuan thatak le fel takin hakal don lo in hriata The Guardian in voin lama report an pek dan chuan US tan ngai that lo na tur thil tam tak arin her chok meka kumsom paruk mi Iran Tleirawl chu police custody a haom lain tanin veng tu ten mi pat mai chian na chungchang kai noya nasatakin hantiluya amonga te han hol na salheni ti asoya Kurdistan Human Rights Network KHRN in report an pek dan chuan Western Irana protest an nei na tangin sipai tanan mana Kerman sa khopuya tanina anda arwal hian mai chadang pakhat po atel ve boka anlaka diklo takin tanin veng tu te chuan mi pat mai chiat na kai noya nasatakin hantiluya anmonga te an hol saka an ke korte te phellowin ke korte chhana te nasatak takin annura tanin atang mai chia te chu sipai ten nom chen na ta na chu tianga an manawang chuan mai chia te torna chu arap thak leni ti asoi chuaka he thuron puang ma saber tu hi chu tianga han ti du da jingami Rabin Ramani kumsom le parukmi ania Human Rights Group tanena thilthlen dan chiang takin harhila Kurdistan Human Rights Network te hian khovel khriata hetiang hian an interview na hi hanron thedarta The Guardian chuan Irana hian hei hi thilthleng ngai lo anilowa protest apiang in hei hi hatheng fo thrina kumsang ni somni pahnia rampum huwa protest an nei pokhan protester an manjinga mei chiat te raipur ta chanin pawngsual an lo ni to ni tin an report ani tichuan heng thilthleng report jongjong hian US tan ngai thana tur engma aom lo ti anem heta hun rei lo te a emo hun rei deuh hlek nuwa poni sela hebo ruak hi alapuak chuak tho dona US sipai te Irana anchet le hun chu athleng ngai turangai ania dan bo chen report tam tak om toa kumsom limi soran faizi jade po an ngai sakna tur lawin athi ni ti confirm na report ne naom thap to boka ama hi protest an nei laya January ni saria an man kha hania ma se pawngsuala nasataka han ngai sakawangin ni hni hnuleka athita nei tin Interfax News chuan an report bok information tam tak hetianga hapu chuatak zelawang hian Iran chuan US hian nakin loka abai tho an rinawangin Irana protester ten boina siama tharum thona thleng na in kai noya tilhum na kalpui tran ani mai thaini ti Iran International chuan an reporta tuna mitang mek telaka Islamic law nuaya hremna na ber chu pek ani donani ti an puang ani hanti hemi chungchanga hian The Times of Israel in report tan pek dan chuan Iran rorel na judiciary lampanga thupuang tu Asghar Jahangir chuan Tehran khopuya press conference sakawa heta hian sarkar laka lungoi lo nalan tira ramchunga boina siam na ne na inkung kaina nei mitang te ti hlum na chu kalpui tran ani mai thaya chu chuan ramchunga thilthlen daneng kim mai chu in thak danglam na athlen theidon ani hatia hei hi protester lom le zel tur telaka vaukhana soina nia angaya Iran Foreign Minister chuan in khaihlum na le in ti hlum na awmdon lawani ti puangma sela Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei thunun na hnuaiawm Iran Judiciary lampang chuan hetiang thil hi kalpui tlang antum don ta nei na hriata hemiom zia chu US President Donald Trump le Khamenei te thuin mulo le in chan ton na wangin ra chua thalo tak alo thleng don nei na hriata Iran Judiciary thupuang tu Asghar Jahangir hian asoi jaldan chuan action trang chu moharep tia anhriat thin Islamic law nuaya hremna na ber pek ani donani ti asoya chumiom zia chu in khaihlum na atheng don ti na hania moharep ti hi Islamic legal term ania pathian daudala in dona tina ni deu bera chutianga an pathian ala daudal zonga chathin ta chu hroi tunun rong tak Khamenei siam Iran dan hnuaya chuan
ที่ตูรินจุงมีตะจูอันจุงทูเรลตูรันตีน The Times of Israel ชวนอินเดียไตมานิจานจันไลเปลเช็ดขานอันรีพอร์ตนั่นเองรีเตอร์สินเฮทิลแทงจุงจางอันสวยเฟียนาชวนอิรันออฟฟิเชียลตะจวนรำชงอบวยนเลียนตักชวกขาตูนาชวนเจียมตักอันิตัวมาเสขาบวยนชวกขาอิสราเอลรำปนลำปังอบิกตักินUSเตอินโรลนาวางามีปุยตะจกพูระบวยนเลียนตักจกชวกอันนี้อิสลามสาขวงไงไทยเราตูอิสราเอลUSเตทอปะจะชวกมีปุยตะจูอิสลามิกลอนหน่วยอาจวนอันปะเทียนดาวดัลตัวปูอันนี้ตะบกาจูวังจวนอินขายลุ่มนั่นแหละอินตีลุ่มนั่นฮีอันตันไงตัวรังไงอันนี้จุดที่รัวจวน President Donald Trump จวนจูฮันตีนิจวน US จะไปแต่รังตะกินอันจะชวกโดนนี่ตีเจียงตะกินฮัลโหลสวยตัวบกา President Trump เฮียนอิรันลักาสไตร์ในตัวเฮียนทุดลุกน่ะฮัลโหลเสียมเวกตัวจะไปแต่ President เนี่ยนะจังอ่ะ Green Light งากาฮันอมเมกไลน์ US President Donald Trump จวน Middle East อาทุรัวปุยรำครั้งเตเลโคเวลรัมชันขัดเตนเฮนจังอาเพรสเซอร์นโจก็โดนวางินสไตร์ในตุรจูอัทุลามาเซตุนาจวนจุดยังอาฮิเวสจะไปเต้นสไตร์กันในหุ่นตุรจูอิรันทิลตีดานวางเขียนเองติคุณาปอเลวเทงเทียนิตีนฮันรีพอร์ตนั่นเอง The Jerusalem Post จวนอิรันเฮียนUS เจนิจวนอิสราเอลไปอาเลวเตรียมตัวบกาจูวังจวนให้ฮีอิสราเอลตันทิลซีเรียสตักอันนี้มาเซอิสราเอลจวนอินดาวนาฮาดูลวาเริ่มนั่นแหละมวนหัวยาอินเบียกนั่นเองดูโจกาจุดยังจุงอิสราเอลฮีฮันไปยันจวนอิสราเอลท็อปดิปโลมาตจวนทารุมทวัดเจ็ดนาเตลตูรินอิสราเอลจูนอร์ลุยนาอันง่ายโดนากุมขวดตันอิรันฮีจอร์ชวกเลตัวเราตูระหน่วยรัลเวกโลโลอิสราเอลจวนดูโดนันตีนฮันรีพอร์ตนั่นเอง